Çek abi. Kardeşim çek baba. Çek. Çek. Bu tarafa ver. Yukarıya ikinci kata çık. Tamam. Koş. Aslında bir sembolik anlamı var, mesaj içeriyor ümmet iftarı. Geleneksel hale getirdik. Buradaki amacımız ekmek, çorba ve suyla iftarımızı yapıyoruz. Aslında mazlum İslam coğrafyalarına da dikkat çekiyoruz. Yani burada bizim kardeşlerimiz savaş altında mağduriyet yaşıyor ki Gazze bunun şu an en zirve noktasında maalesef. Ekmek bulamıyor, çorba bulamıyor, su bulamıyorlar. O derece kötü durumdalar. Dolayısıyla hem oraya dikkat çekmek için zaten Filistin Alimler Birliği Başkanımızı da bu yüzden davet ettik, Navaf hocamızı. Bunun bir diğer anlamı da şu: burada yer sergisi yapmamız, çorba ekmek yapmamız, 5 yıldızlı otellerde bugün artık iftar yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Buradan o mesajı da vermek istiyoruz. Yani Ramazan ayı arınma, durulma, kendine gelme, tezkiye, tefekkür ayı. Böyle bir ayda lüks bir tüketim, çılgınca tüketim, israfın diz boyu olduğu bir ortam arzu etmiyoruz. Hatta buradan onlara sesleniyoruz. Buradaki yapacağınız masrafları minimize edin ve Allah rızası için o mazlum mustazaf coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimize ekmek olarak, aş olarak, su olarak gönderin, zekat verin. Fitrenizi verin, infaklarınızı yapın istiyoruz. Ve bugün burada hep birlikte yer sergisinde inşallah biraz sonra iftarımızı açacağız. Farklı ülkelerden kardeşlerimiz de var burada, misafir öğrencilerimiz de var. Farklı ülkelerden gelen burada çalışan kardeşlerimiz de var. Ümmet iftarında bir araya geliyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Barışa vesile olsun. İnşallah bayrama, Gazze'den de güzel haberler alırız. Çifte bayram yapmış oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bu iftar neden önemli? Gerçekten kardeşliğe, dayanışmaya, paylaşmaya, anlamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Böyle bir zamanda, böyle bir süreçte Asim'in böyle anlamlı bir etkinliği yapması açıkçası ve net bir şekilde o duyguları tekrar kamçılıyor. Tekrar elhamdülillah bize o duygularımızı yeniden yaşatıyor ve hatırlatıyor. Bu anlamda gerçekten biz bu iftarı önemsiyoruz inşallah. Yani bu bir kardeşlik iftarı, bu bir ümmet dayanışması iftarı. Müslümanların farklı renklerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve yapılan bir iftar. Bir anlamda biraz tabiri caizse sofranın donanımı anlamında da bizi Gazze'ye götüren, bizi Filistin'e götüren, bizi ümmetin farklı coğrafyalarına, değil mi, mazlum coğrafyalarına götüren bir anlayışı da burada bize yaşatıyor. Allah razı olsun kardeşlerimizden. Bunu özellikle müdafaa olarak her yerde, her durumda, her pozisyonda ifade ediyoruz. Dün Genel Başkanımız buradaydı. Yine konu ağırlıklı olarak, yoğunluklu olarak Filistin'de, Gazze'ydi ki bundan sonra da böyle olacak. Bu kanayan yaramızı durduruncaya, yaralarımızı sarıncaya kadar da bu sürecimiz devam edecek. Burada ümmeti Muhammed'in bütün renklerine sesleniyorum. Müslüman idarecilerimize, yöneticilerimize sesleniyorum. Kardeşim, bu bizim bir ayıbımızdır. Bugün Avrupa sahipleniyor, Güney Afrika sahipleniyor, Mandela'nın torunu sahipleniyor bu meseleyi, Che Guevara'nın kızı sahipleniyor bu meseleyi veya Amerika'da kendisini yakarak bir asker gösteriyor ve bu anlamda bu duruşuyla maalesef bir Amerikalı asker sahipleniyor bu konuyu. Ama ümmetin yöneticileri nerede? Ümmetin farklı renkleri, güçleri nerede kardeşim? Ama maalesef biz bu konuda İslam coğrafyalarının başındaki hükümetleri yetersiz görüyoruz. Maalesef sorunlu görüyoruz ve bu anlamda atılmış bir adım da görmüyoruz. Ama bizler sivil toplum olarak, bizler müdafaa olarak elimizden geleni maddi, manevi bu anlamda yaparak kardeşlerimize yönelik katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü Gazze hepimizin Gazze'si, Filistin hepimizin Filistin'i. Gazze ve Filistin hepimizin olduğu gibi yahu Mescid-i Aksa, Kudüs yıllardır söylüyoruz, kırmızı çizgimizdir, onurumuzdur. Niçin onurumuzu çiğnetiyoruz kardeşler? Biz diyoruz ki buradan sizin aracılığınızla yine seslenelim.
iktidarlara, İslam coğrafyasının başındaki yöneticilere aklınızı başınıza alın. Bu hayat gelip geçici. Vallahi asıl olan birbirimizi sahiplenmemizdir. O kardeşlik duygularını tekrardan yeşertebilmemizdir. Gelin bunu başaralım, bunu yapalım ve kardeşlerimizi sahiplenelim. Bu acı ve hüzünlü tabloyu ortadan kaldıralım. Siyonizmi tarihin çöplüğüne atalım. Allah yardımcımız olsun. وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك وانصرنا على من ظلمنا ومن عادانا اللهم ارحم لشهدائنا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم اشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله طاعاتكم أيها الإخوة صياما مقبولا وإفطارا مباركا عظيما والله. Allah taatlerinizi ve ibadetlerinizi kabul etsin. Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam ise Peygamber Efendimizin üzerine olsun inşallah. هذا الإفطار قد قطع معي نصف الكلمة اختصر علي نصف الكلمة لأنكم قد حققتم المراد ومن الخطأ أن نقول هذا إفطار متواضع هذا إفطار عظيم هذا إفطار مبارك وأرجوكم أن تصبروا أنفسكم عليه للسحور ولا تعودوا للبيت فتأكلوا الآن. Bu iftar aslında konuşacaklarımın yarısını özetledi. Çünkü bu iftarı da vasat olarak ya da normal olarak görmeyin. Aslında bu iftar çok büyük bir iftar bizim için. Ve temennim şudur ki eve gittiğinizde tekrardan yemek yemeyin sahura kadar. Bunlarla yetinin. كثير من أهلكم كثير من المسلمين ولأسباب عدة لا يستطيعوا أن يفطروا مثل هذا الإفطار لا للسحور وإنما لغد مثل هذا الوقت يعني لا يجدوا مثل هذا الطعام لكي يأكلوه الآن ويبقوا عليه إلى غدا كثير من المسلمين ولأسباب عدة. Çeşitli sebeplerden ötürü bu yemeği dahi bulamayan birçok kardeşimiz var. Değil sahura kadar, bir sonraki güne kadar yiyeceklerini bilmeden devam eden ya da yaşayan kardeşlerimiz mevcut. ولسنا في سياق إعداد أحوال المسلمين وظروفهم وأسباب حاجاتهم ولكننا نريد أن نتحدث عن مواطن العزة في هذه الأمة أيها الإخوة. والله لو جاع الناس جميعا ما جاز أن نسمح أن يجوع من يرفع فينا راية العزة والكرامة من يدافعون عن مقدساتنا. Burada Müslümanların sıkıntılarını ya da ihtiyaçlarını sayaraktan ya da konuşaraktan çok vakit geçirmeyeceğim. Aksine izzet sahibi olan ülkeleri konuşmak istiyorum burada. Çünkü izzet sahibi olan ülkeler İslam bayrağı altında olan kardeşlerin zillet içerisinde yaşamasını istemez. عندما نتحدث أيها الإخوة عن الحاجة في غزة العزة لابد أن نكون على يقين أن هذه الحاجة لم تأتي من قحط سماوي قلة مطر ولم تأتي من كسل شعب كسول فجاع بسبب كسله ولم تأتي بسبب جائحة سماوية زلزال أو نحو ذلك وإنما جاءت لأن هؤلاء المجاهدين لأن هذا الشعب المسلم قرر أن يدافع عن كرامتنا جميعا قرر أن يدافع عن أقصانا لذلك
سلط عليه شذاذ الآفاق وألقيت عليه براميل المتفجرات والصواريخ من كل جانب، فوجب علينا أن نكون إلى جانبه bel ila canibi enfusina fi nusrati. Buradaki sıkıntılar doğal afetlerden ya da yağmurun azlığından dolayı olmuyor. Filistin'deki muhtaçlar yağmur az diye ya da doğal afetler mevcut diye sıkıntı çekmiyor. Aksine vatanlarını savunmak istedikleri için, aynı zamanda kendilerini savunmak istedikleri için bu durumdalar. Doğal afetten de ötürü değil. والكرام نشكركم على هذه المبادرة. كنت أخشى وأنا من بداية رمضان أبتعد عن الدعوات ولا أجتهد ألا أكون جزءا منها حتى لا تكون الموائد الكبيرة ونحو ذلك، ولكنكم أبدعتم درسا عظيما. أدعو كل المحافظات في تركيا وكل البلاد الإسلامية أن تنهج، أن نلتقي على إفطار بسيط، ثم نجعل كلفة هذا الإفطار عونا وجهادا، ليس مجرد صدقات، جهادا بالمال لأهلنا الذين يدافعوا عن كرامتهم. Türkiye genelinde birçok davete icabet etmedim şundan ötürü, çünkü türlü türlü yemekler yapıyorlar ve bu da beni rahatsız ettiğinden dolayı ben çok icabet etmiyordum. Yalnız siz bugün öyle bir ders gösterdiniz ki basit bir iftarla bunun yapılabileceğini gösterdiniz. Dolayısıyla bundan ötürü size çok teşekkür ediyorum. أخواني الكرام، لم تصلوا المغرب فأريد أن أتكلم في نقاط يسيرة وأركزها على جهادكم بالمال. بارك الله فيكم. Akşam namazı olduğundan ötürü kolay bir şekilde sözümü özetleyeceğim. Ve sadakanın üzerinde ki malla cihad etmenin üzerinde duracağım. أولا أن ما تقدموه لأهل غزة ليس صدقات ولا معونات ولا تطوعات، وإنما هو جهاد واجب بالمال. فإذا كان إخوانكم على أرض غزة يبذلون أنفسهم، يقدمون أطفالهم، تدمر مساجدهم ومستشفياتهم وبيوتهم على رؤوسهم، فلا أقل من أن نكون معهم. وما عدا ذلك في كل موقع يقول يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، تجاهدون بأموالكم وأنفسكم، وهكذا دائما الجهاد بالمال مقدم، لا لأنه أفضل ولكن لأنه أسبق ولأنه ضروري للجهاد للنفس. Bütün Kur'an ayetlerinde sadece bir ayet hariç Allah-u Teala maddi olarak cihadın nefsi olarak olan cihattan daha üstün, daha ileride olduğunu söylüyor. Sadece bir ayet hariç o ayette diyor ki Estağfirullah, mallarını ve canlarını Allah yolunda harcarlar. Dolayısıyla burada da her ikisini birlikte söylüyor. Sadece birini söylemiyor. Çünkü maddi destek daha zaruri, daha önemlidir. Can daha sonrasında geliyor. Maddi cihat her zaman daha önemli. الآن كيف نجاهد بأموالنا وكثير منا أوضاعه بسيطة. أما أصحاب الأموال، ابتداء قبل أن نتكلم للآخرين، أصحاب الأموال فاعلموا أن عزكم وشرفكم في أن تبذلوا لهذا المشروع، مشروع تحرير فلسطين، تحرير الأقصى، إعانة أهل غزة. هذا واجب أيها الإخوة، ولا تبخلوا ولا تدفعوا قليلا، بل جودوا بكل ما تستطيعون، لأن هذا فيه كرامتكم. فرق بين أن يكون أقصانا محتل تحت أيدي الصهاينة الغاصبين وبين أن نبذل غاية وسعنا في تحريره. Maddi durumu çok güçlü olmayanlara gelecek olursak, daha doğrusu onlara gelmeden önce mal varlıkları çok olan kardeşlerime söylüyorum. Bu izzeti elinizden kaçırmayın. Çünkü Filistin'e, Gazze'ye yardım etmek büyük bir keramet olur. Aynı zamanda sizi izzetlendirir. Asla mallarınızı bu yolda harcamaktan çekinmeyin.
إذا كان عندك مصنع وفيه 5 عمال تدفع لهم أجرة في الشهر، اعتبر أنهم 6 عمال، واجعل بدل عامل لأهل فلسطين ولمواقع الحاجة، ولكن خص فلسطين لخصوصية الأقصى ومكان الدفاع عنه. Diyelim ki bir fabrikada 5 işçiniz var. Her ay onlara maaş veriyorsunuz. Aynı şekilde düşünün ki 6 işçiniz var. O 6. işçinin maaşını Gazze'ye bağışlayın, Filistin'e bağışlayın. Ya da başka ihtiyaç sahiplerine de verebilirsiniz. Ama şu an Filistin daha öncelikli. نعم، واجعله راتب شهري كما تدفع لهؤلاء العمال الذين تستعين بهم في مصنعك. ادفع باستمرار وبشكل دائم حتى تكون شريك في الدفاع عن الأقصى أيها المسلمين. Tek seferlik değil, daimi olarak aynı maaş veriyormuş gibi her ay maaş verircesine Filistin'e destek olmanız gerekiyor. وأقول للأخوات إذا كنت تصنع الطعام كل يوم للأسرة فقرري يوما أن يكون الطعام كهذا في البيت، ليس فقط في هذا التجمع، في البيت يكون طعامنا يوم في الأسبوع أو يومين حتى، وأن نجعل بدل الطعام الفاخر والراقي الذي من الله به علينا دعما لجهاد أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي مواقع أخرى كثيرة، ولكن لفلسطين خصوصا. Kız kardeşlerime ya da bacılarıma gelecek olursak da evde türlü güzel yemekler yapmaktansa haftada bir kere, hatta 2 kere böyle basit yemeklerle geçinip kalan böyle türlü yemektense basit bir yemek yapıp ve oradan kalan parayı Filistin'e bağışlanmanız, bu da sizin göreviniz. نداء خاص للمدخنين. المدخنون أيها الإخوة، أنا حسبت الدخان في تركيا بحده الأدنى. لو أن المدخنين تنازلوا عن ربع التدخين، ربع حتى نتدرج به التدرج، الأصل أن يتركوه، لكن لو أنه ترك ربع التدخين وقال بدل هذا الربع سأضعه لأهلنا، لقدمت تركيا في كل يوم 20 مليون دولار. حساب الحد الأدنى. لو أن المدخنين تنازلوا عن ربع دخانهم، ربع اللي بدخن 20 سيجارة اكتفى ب15 سيجارة ووضع ثمن 5 في حصالة للمجاهدين، ستجمع تركيا لوحدها ليس بقية العالم الإسلامي 20 مليون دولار يوميا، من 15 إلى 20 مليون دولار يوميا. Sözüm sigara içen kardeşlerim içindir. Sigara içen kardeşlerim eğer içtiği oranla çeyreğini sadece bıraksa, tamamını değil sadece çeyreğini bıraksa, Türkiye genelinde günlük 20 milyon dolar toplamış olur. Sadece Türkiye için, diğer devletleri söylemiyorum. Günlük olarak. فلذلك فكروا يا إخوة، هذه 20 مليون ربما تنقذ 2 مليون في غزة من الموت جوعا. Bu yüzden düşünün kardeşim. Bu 20 milyon TL, 20 milyon dolar 2 milyon Gazze'li kardeşimizi kurtarabilir. Bunun için iyi düşünün. لذلك لا تستقلوا يا إخوة، هذا الذي يبذل القليل مع القليل يساوي الكثير، ولكن من يقدر على الكثير لا يجزئ منه القليل. لا بد أن نجود وأن نبذل. Şu sözden ötürü damlaya damlaya göl olur sözünden ötürü çokluktan az toplamak daha iyi olur. هنالك أبواب كثيرة للبذل والعطاء، ونحن نعلم أن أهل هذا البلد، أهلنا في أضنا جزاهم الله خيرا، يبذلون ويقدمون، وفي كل تركيا جزاكم الله خيرا، ولكن أقول لكم المطلوب المزيد، فما زال شلال الدم يجري في غزة، وما زال العدو الصهيوني يمارس جرائمه، وأموالكم تصل، وسأحدثكم عن مسؤولية. Dolayısıyla buradaki kardeşlerime söylüyorum, Filistin'de halen kan akıyor, kan akmaya devam ediyor. Dolayısıyla yardımlarınız her şekilde oraya ulaşıyor. Şu an ondan bahsedeceğim. الموساد الصهيوني أيها الإخوة
يحاول أن يشيع أن ما تبذلونه لا يصل، وبالتالي يقول لا ادعوا هكذا، طبعا يعني تمثيلا يقول ادعوا لإخوانكم المساعدات لا تصل. وهذا الإشاعة ابتداؤها كان من الكيان الصهيوني ومن الموساد في الأرض، ولكن مع الأسف بساطة المسلمين يتلقوا ما يسمعون ويبدأوا يرددونه. كل يوم يصلي أكثر من 20 سؤال: هل تصل هذه التبرعات؟ هذا الجهاد هل يصل؟ نعم، أقول لكم إن ما تبذلونه يصل لأهلكم في غزة. وهل يجوعون؟ نعم يجوعون. إذا رأيتم أهلكم يجوعون فلا تقولوا لا تصل المساعدات، قولوا ما قدمناه لا يكفي، علينا أن نزيد وعلينا أن نضاعف، ولا تقولوا إذا لا تصل المساعدات ما دام رأيناهم يموتوا جوعا. Müsyat ve Yahudiler şu algıyı oluşturmuş. Verdiğimiz yardımlar gitmiyor. Dolayısıyla sadece dua edelim yeterli olur gibisinden bir algı oluşturmuş. Asla bunlara kalmayın. Verdiğiniz yardımların tümü oraya ulaşıyor ve sakın bu düşünceye kapılmayın. Oradaki kardeşlerimiz zaten açlıktan ölüyor. Göndersek ne olur, göndermezsek ne olur gibisinden düşünmeyin. Yardımlarınız her şekilde ulaşıyor. Bu algıyı da kırın. وأنا أبشركم أيها الإخوة، الجهاد بالمال تحدثنا عنه ولن تقصروا به بإذن الله تعالى، لكن أنا أبشركم بأننا بإذن الله تعالى سننتصر، وأن المجاهدين في غزة يلقنون هذا العدو الموت، يذيقونه الموت يوميا. بفضل الله تعالى يذوق عدونا الموت ويحاول أن لا يعترف، لأن رئيس وزرائه الكيان الصهيوني يبحث عن ذاته لا يبحث عن شعبه مثل كثير من حكام العرب. Size şu müjdeyi vermek istiyorum. Allah'ın izniyle bu savaşın sonunda biz galip geleceğiz. Çünkü her gün onlarca Yahudi ölüyor ama İsrail bunu yansıtmıyor sizlere. Ama emin olun ki Hamas bunları her gün titretip onlardan can alıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! الله أكبر دائما. يا إخوة، إذا كان الكيان الصهيوني يتكئ على أمريكا وعلى أوروبا وعلى بعض العرب، فنحن نتكئ على الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا يأوون إلى قوة أمريكا فنحن نأوي إلى قوة العزيز الذي لا يقهر سبحانه وتعالى، ثم نأوي إلى أمة أصيلة وشعوب غيورة بفضل الله تعالى. Eğer ki İsrail ya da Yahudiler Amerika'ya, Arap liderlerine ya da Avrupa'ya güveniyorsa biz de Allah'a güveniyoruz ve böyle aziz bir millete güveniyoruz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! الحديث يا إخوة يطول، لكني أحببت أن أقول لكم أن حياة أهلنا في غزة صعبة ولكنها عزيزة، يعيشون العزة بأجلى صورها، ولا شك أن حياة الجهاد صعبة. والله تعالى قال لنا للصحابة قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تحبوا أن تأخذوا القافلة. يوم بدر كانوا يحبوا أن يأخذوا القافلة أموال، ولكن الله أرادها حرب يقتل فيها أكابر المجرمين وينتصر فيها الإسلام وتكون فرقانا بين الحق والباطل. Kardeşlerim, biz galibiyete odaklanalım. Çünkü Bedir'de de Allahu Teala şunları söyledi. Siz deveye değil ya da kervana değil, Allahu Teala onların büyüklerinin yani küffarlarının öldürülmesini istiyordu. Dolayısıyla biz de aynı şekilde ganimetlere değil galibiyete bakacağız Allah'ın izniyle. أخيرا يا إخواني، شدوا حالكم، ابذلوا جهدكم، أنتم شركاء، لستم مجرد داعمين لأهل فلسطين، أنتم شركاء معهم، كل الأمة شريكة وخاصة أنتم أهل تركيا، أنتم أصحاب هذه الأرض وشركاء فيها. إياكم أن تملوا، زيدوا من البذل والعطاء وبذل الجهود والدعاء، ولا تستهينوا بالدعاء ولا تكتفوا بالدعاء، لا تستهينوا بالدعاء ولا تكتفوا بالدعاء، فإننا منتصرون
وسنصلي بإذن الله تعالى بالأقصى محررين له مطهرين من دنس اليهود الغاصبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kardeşlerim, kendinizi destekçi olarak görmeyin. Siz destekçi değilsiniz. Siz ortaksınız. Bizim yanımızda savaşıyorsunuz. Dolayısıyla asla destek olarak değil, kendinizi ortak olarak görün bizimle ve dualarınızı hiçbir zaman eksik etmeyin. Duaları da küçük görmeyin. Dualarınızı çok yapın. Duaları da az görmeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekbir. هذه أمانتكم حتى نستردها إن شاء الله. Bu size bir amanettir. Tekrardan geri alacağımız zamana kadar inşallah.